Yelelele, in another tune. She's staying Uganda. This must be Cyrus. Please, baby, the hang lonely. Missing you daily, kulindiri wire wensenya. I'm not lying, gozamuzaza sekunde. Mutima gwensenya gukutira oli. Baby, wire usweke. Oh, babuke, mumutima gwange. Just know I miss you. Baby, I miss you. When you get, I miss you. Baby, oh, I miss you. Baby, I miss you. When you get, I miss you. Baby, oh, I want you. When you get, I need you. Mutima gwange, I love you. Baby, oh, bako baba halaba kunguti chakiri kusina. Kusiniri yo kazina. Kange na we. Tuzine mu yegele yegele. Kwata okwenye yegele yegele. Yoma yegele. Baby, oh. Abarozi ba Kitara TV nkabulikiro amabara neira kaba mweta MC Baddog Uganda mwebale muno kwikara ni mu tuhondera hona haloli munsi za heru mu Uganda muno ebichweke byawukaine nkabulikiro mbao kubayikya programu yaitu ebao Kwegesa no Kumanyisa hona haloli kyalero twizire nebigambo binu ebigambo biri bigambo 8 agenda kuba nabibaza byona ngeli tukakwenda abe nabibaza agenda kuba na yehangulira emitwaro 5 akubaza ebigambo 5 akuba na singura emitwaro 3 tukwena mutuhondere a program enu esobole kuba nebanyumira ebigambo binu tuinaho fornication tuinaho dating tuinaho kiss tuinaho to love tuinaho love tuinaho engagement tukwenda osobole kuba no bitugambira murunyoro ngeri bikumanyisa hona haloli mwikale kurungi program ebanyumire. I'm not lying, gozamuzaza sekunde. Mutima gwensenya gukutira oli. Kwenye bedadi dadi nagade mami mami tubyale ka baby katwete mami na dadi ma yegele baby yegele baby sweetie honey yeah baby yegele le 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 sweetie you're my only. Mukuru wasiba hoti kurungi wasiba hoti webale kuzoka kurungi njarumu tugambira amabara gaba kurora Kitara TV basobole kubani bamanyo muntu utuli nawo amabara gawe Birungi Samson olinzaro ya Hoima ndinzaro ya Kikube hati ovuga boda mvuga boda nkwendo singule sente zine mitwale 5 bogaruka mu bikaguzo ebyenkaguza 8 bokubaza ebikaguzo 5 nofune mitwale 3 rasobora singule njya kulenga kisi bakieta batamulunyo kuba kunywegera kandi love zibangonzi kandi to love kindemere dating nakyo kindemere kikulemere sende kazira kulema zino tukangira abantu weyongere turoli fornication kindemere ekyo kikulemere engagement naye ndemere hatira mukyao abanywani baonka basatu bana abakula mutima tusobole kuba ntweyongerayo ndamukizeho mugonzi bawanga moti mukizira mfumbi bamwita Justina yebale ndamukizeho randirodi wange wiriba nenda mucyaho na pastor wange asengura Richard oikale kurungi kale namwe bari kubaho sente ziremere mali tozibone byogarukiramo bisatu timbisiri 5 kale unakubaza 5 hakire oba 8 kale oikale kurungi mukuru osibira kurungi mwana wayita otfollowinga kurungi ya Kitara TV mba followinga kurungi muno tugambira amabara gaba kuri Kitara TV
Amabara ago bakweta bata bantakora Paulo akora Paulo kora ndi mukozi okora milimo ndi musubuzi omu Hoima Central. Hoima Central hati enkwendo baze bigambo binu 8 ebigambo binu borabibaza no singure mitwaro 5 obo kubazaho 5 no singure mitwaro 3 orasobora singure ninsobora kisi bagieta bata mu runyoro kisi mu runyoro Kumanyisa okunywegera kandi love engonza Kumanyisa engonza to love ogonza kandi engagement engagement ekyo nikimbuzabuza fornication Kumanyisa omuntu malaya omuntu anya kuli malaya ati tugende maiso oba tugende maiso abaka kunyume tumira abanywani banka basatu nitumira abanywani bange omu Hoima Central nyoga tumira na munywani wange ondi nambe ndikurara Mandela nyoga tumira banywani bange kuga Fortportal no musumba Julius Fortportal kale kulungu kale mwene waite akaregerwe bakwimanororaho akaregerwe ayaya buno mubina bw'omufako akaregerwe bakwitanororakwo akaregerwe mukuru wa Sibote nsibiro kurungi waito webale kora mbora tugendera muomu embere kuli bateta kurugaba batayisuye wewe tembera terirungi kurungi abo kwa genzi baitu tibaina kasente kale tugambira amabara gawe tusobolege na maiso mubara gangi baita byabasajja Gerard nkwendo singule mitwaro 5 ebigambo 8 obo kubazaho 5 no singule mitwaro 3 rasobora singo timanyire nkukaguzi kisi bakieta batamu nyo kunywegera omuntu okamunywegera kandi love kugonza omuntu kandi to love kuba no mugonza bugonza kyonka love kugonza utako mugonza muno kira kandi dating kuba libiro dating nyomanye ngusora gama running green ko kubara kiro runde ebiro fornication tikune mesengere nda runde kuneza onda kiso kanda adultery nakyo kikune mesengere nda kiso wote sente zireme nzitwale zazindi bade bigambe bibiri byonga bindemere mpako ramuki abantu bawo nka basatu bana abakula mutima abandi amutima nkuramuki abawerudazi bona mkurali hamu Hoima district city oira city ni baba kale kurungi mukuru wa Sibote kakurungi embere gende 5 eti yoteri nungi kurungi hano niho kolera tugambira amabara gangeri bakweta abantu bakwetegereza wamani Amos nyizire ninyenda abantu basingule sende bayimukusana mutazenda orazisingura tukuzenda wiroho ebikaguze mutu kaguza nibye byamani nkaki kisi nikyo tamanyire kisi bakieta batamu nyo kunywegera omuntu kandi love kugonza omuntu to love kumugonza otyoti kale ramuki abanywani banka basatu bana ninda mukyaba customer bange nabanyikara nabo bona hano nabantu bona bali mu Hoima district kale kurungi munyani wange yudaya mami wa Sibote sibira kurungi tugambira amabara gabakura Kitara TV mamanyo muto Tuli nawe mbaganiza amabara gange banyitatura Fatuma murokole atura Fatuma murokole yo musumba wange kiza poso Emmanuel mutumire muno hona ararakali nisimbira naba customer banga bangura ebitoke mihogo nyanya bintu byone bagene bampagirane bampa sente amanyure ni nyuma mama ni Kiryatete hati nyizire ne mitwale 5 ninyenda abantu bazisingule emitwale 5 baze bigambo 8 obo kubaze ebigambo 5 ninkwe emitwale 3 osazisingule ego kisi Kumanyisa
Bakyeta batamu lunyoro. Okunywegera. Kandi love. Engonzi. Kandi to love. Nize engonzi byona kugonzangana. Kandi fornication. Tinketegereza kuro. Kandi engagement. Nako tinka kenga. Kaliramukiya abantu bawo nka basatu bana bakula mutima basatu tugende. Nkuramukiya mugonza wabange bya mukisa cyalisi. Na kasoma bona bampagira nibangura hebintu. Indamkano musumba wanga Aposo Kiza. Nibawo. Kale sende ziremera ukale kurungi. Ngo. Kurosi birota. Nyasibaho kurunga mukota. Birabini. Bya tugambira amabara gabakura Kitara TV bamanyo muntu utuli nawo. Hakitimba ho erikore ibara liba Nicholas da Scoop Fashions. Kandi lyabulikiro. Lyabulikiro niyo lenyi Nicholas. Nicholas. Embere kuli bateta hano. Embere letietyo. Nkwendo singule mitwaro etanenu obokuba obalize bigambo byange byenkuba nkukagwize bigambo biri munana obokuba zawo byona munana mitwaro etanu obokuba zawo bisatu mitwaro esatu orasobora singu kikusigikira nsakulengawo. Love bageta batamu nyo. Engonzi. Kiss okwenywegera. To love kwenda omuntu. Player omuchangi. Omuchangi. Adultery. Adultery. Tinka jua akili yako. Fornication. Tinka jua best. Engagement. Kuba oli mukintu nayo okirimu nayo oli mukintu. Dating. Kuba updated ne kintu kale kubo noteke kintu hamutindo. Kale ramu kyaba chaliwa nkabasatu bana bakula mutima osabayo nakazena ko mwana wa hano. Abachali bangera matekanyi nakulamu kyaba womba dancers Uganda as you know na nyenyo henyine nkazinira amwe womba dancer. Mbatumiro nyatumira nyina nyowe Hoima osite nyatumira ise nyowe n'abanywani banga abandi. Nakazina. Akazina nja kusaba ka Wizbad. Wizbad ankolera muno akazina kona kora akatera kikuru kali ka Wizbad ako uzina bayibona bunkolera. Kale kurungi. Kale nanye mugende kurungi. Uri kurora teka umutima gwange tekana. Uri kurora teka umutima gwange tekana. Never mind that they want teka. Kuala veya mateka. Nkugonza tugaruke muka. Byange nawe wakufa kuleka. Ya love you. You know miss yo. Alikundegesa byanga livinega. Yeah. Alikutanacha. Oh wange ndi muleka. Yeah. Uri kurora teka. Umutima gwange tekana. Uri kurora teka. Umutima gwange tekana. Ebisigairi webindagare. Oli wange bakundagare. Mukuro sibiroti. Korungi. Webale koro. Ego nanyo mwebale. Hano niho chapira. Niho hano nchapira nyowe. Tugambira amabara gabakura Kitara TV deni kaguze byange nkabitito mu. Amabara gange ninyo baliganyira Pasco. Aliganyira Pasco. Business kuli batete. Eretiyo abo lockdown nene. Hati nkwendo singule mitwale 5 nkaguze byange munana. Obo kubaza bitani nkwe mitwale 3 live hano. Ego. Orasobora single. Hati nkumanyao. Kiss. Emanyisa kimurinyo. Kiss. Kale kiss emanyisa. Nyenko kumanyire. Ako ayo kindemere. Kandi love. Love kimanyisa enkoragane yimwinawo hagati no mugonzeba wawo. Kandi to love. To love. Tugambo ba
nakako akagambako kandemere mana nugenyini kandi player ni tugambe nka omusambi kyonka player omusambi tali musambi kyonka nkulenga okumanyisa kale nko omuntu akusamba akusamba nkompira ogo samweta player nyeni koti onkumanyamu kandi dating kumanyisa nko kwagamba nyina girlfriend wange tukatesa ikiroba kitukwijja kusinkagana kulorangana kandi engagement ekyo kya mukama wange fornication kya nekyo sente ziremere hatira mukyabanywane banka basatu batogerezo nkora mukyawo japo nkora mukyawo wamani arama so Davis nanyina nyowe huna alakali kale kurungi mukuro sibirote ndoko mukuru baba webale kunyirira ndoko baba hana stage ali nkusangire niyo beta batatu bagita kezara stage Fortportal road yego tugambira amabara gabakurora Kitara TV banyita baguma Emmanuel sex birangirangi sex birangirangi nickname nkwendo singule mitware enu etanu bokubaza ebigambo 8 byenkuba nkagwize obokubazaho bitani nkwe mitware 3 na TV yego urasobora singula nja kulenga kusingura baba love Kimanyisa kwendangana n'omukazi n'omusaiji to love agatyange n'omukazi wange kuba tuli bantu bomuntu omu player mutakuzana fornication simuye namba y'omukazi dating kiro kyo mwezi kyo kwanda okola kino mu kyana n'omukazi ogwo engagement nganyira mukatasi ninge mayoja kunyamba okola kyo nganyira wege fornication namba yosimu adultery atako nakuja kunganya mbo toja kunyamba kwa mvunulire okuzanira mu sente tugende omaiso kalera muki abantu kabasa abantu bakati baramukizo mulekira Moses Sikiruz obiye kunyo mulebere kuli bayi ogwa bamuli mwingi muno anu wa sweet ogwe aba wenyinogo kandondi masaki alada lingangu gwalo bitengo matengo ogwo munywani wa 5 mama dia wemere cyali naiti nkweberwe sabayo nakazina kama ko mwana wa hanu sole akaza kanga ko mwana wa hanu kazina kama aiseza beyo kwana ankani ngwali baketa onu figo westone wa sisi onu matasigo mlibya niko nkwenda kazinaki matasigo mlibya tusampling ganyijuke masasigo mulibya kakatirana bayingi bakwata bajanoka sibirota man sibyo kurunga ubale kuzoka kurunga ubale kusima embere kuli bateta na hotel embere seri mbi muno baitu covid tutayirira kale soko tugambira amabara gabakurura bamanyo umuntu abaguze mere bamwita bati amabati njaga zaitu hano mu mayembe muri haranga mu restaurant amabara togabaza ago gange nyenka mbanye ndo singula emitwale 5 bikaguzo byange 8 ebigambo 8 byonka bokubazaho bitani nkwe emitwale 3 ozongere mu business obokubazaho bitani nkwe emitwale 3 TV yani bokubaza 8 byona nkwe emitwale 5 razi singula tugene mais kiss bageta batamulunyo kunywegera kandi love kugonza kandi to love kugonza ngana player umusani adultery kusiyana fornication azoleke fornication kwenda dating bantu babiri abakwakana like different sex ne bagenda am like a girl and a boy engagement kuba nomuntu ojja kuswera nomuteka mu nkaringe nombokunga like this is the person I'm going to marry
kale ramukya abanywani banka basatu Anywani bange ndamukizeho sex birangi ahiro hao nyina nyo hanu n'abakastoma bange bone kale katurolora abo singwire uraziremere nitukugambire kale mukuru wa Siboti kurungi mzee webale kora mpora ene stage niyo beta batali nkusangira bagieta muka stage muka stage amuhanda gwanka Fortportal road tugambira amabara g'abakuru Kitara TV basobole kumanya omuntu onkubaza nawe banyeta akugizibwa amisi yego omisinga muna abantu muno nkwendo singule emitwalo 5 eno obalize ebigambo byange 8 bingenda kuba nkagwiza oba okubazaho 5 ninkweze emitwalo 3 orasobora zisingwe nkwisobora kurungi kiss bageta bata mulunyo kunywegera love engonzi to love kugonza player kuzana player omuzano fornication wenz dating kutebereza engagement kandi merako ramukya abachali banka basatu ramukizeho banywani bange bankora nabo nkabarungi nabakasoma bange bona abantu wara hapipiki yangeni bampereza akasente sente ziremero ziboine ziremero bagize bigambo bisatu byonka kandi nyenda zikulekera kankaguze nondi ndole barazitwara ninzireka ego mzee kale kurungi mami wa Siboti nsibiro kurungi sebo webale kora nanye mwebale kuhereza hana tukusangire niho beta bata business nibageta bata abantu basobole kumanya bakastoma ba hanu nziro kwijja tinkolerawo kale tugambira amabara g'abakuru Kitara TV batagama omuntu otukubaza nawo hono amabara banyeta basemera Silvia okasemera mali kwa hati ndi basire ne mitwalo 5 eno nkwenda abantu abagisingura bagisigaza emitwalo oba okubaza ebigambo 8 ninkwe emitwalo 5 buire buno oba okubazaho 3 oba okubazaho 5 ninkweze emitwalo 3 okusobora zisingura nkaguze butito tibukulema leka ndenga kisi bageta bata mulunyo kunywegera kandi love engonzi kandi to love kugonza player fornication sihan dating kukwana engagement niko kuba muri mungonzi ramukya abantu nkabasatu bana abakula mutima abantu abakula mutima banywani bawo nkabasatu bana osaba ina akazina ko mukazi munyoro wa hano akula mutima bakuzina gospel baki nikumanya nkuramukya bulomu wena akakuwochinga Kitara TV akazina kona ke muraka mpereza akomukazi ego kale Juliana tubantu no mwana wa hano niwo hagira aba hano tinku bakenga kurunga kale kakunyumira kale osibirota madam sibiro kurunga musibira mti tugambira amabara gawa abakuru TV bakumanye Kitara TV abakuliza ba Kitara TV mbasimire muno mwebale kutekaho mukutugwa bunyoro no kutumbura bunyoro yaitu amabara gange ndinyowe Florence Kembabazi omwana omusonga mpaka kiki yangate hati akiki nyizire nebikaguzo byange 8 bininyenda omuntu akusingura sente zine mitwalo 5 oba okubaza 8 byenyini ninkwe mitwalo 5 oba okubaza 5 ninkwe mitwalo 3 kyonkana yo beno bimanya noraki nukweri kihikire nkwenda akiro singulo zituwale osuwaze bono kirongi love bageta batamulunyo engonzi kiss nyegerangana to love kugonza niko kugonza player omuzani niwo omuzani adultery ke tinki manya kurungi fornication
Fornication ni kugonza, kutandika oba kugonza. Yeah, kinyebera ko. Otaza ni msent engagement. Engagement niko like kubana muntu niko oba kuteka mu karingi kuoleke kikuolekya mboboli oina muntu wakugonza. Dating niko kutandika kugonzangana n'omuntu mugenzi wawe. Kale ramuki abanywani banka basatu bana osabe na kazina ko mwana wa hano. Nkuramukia Aunt Saluni Mkyala Mayanja. Nindamukia brother wange Mwesigwa Judy akolera aho nakaza link. Nindamukia aho mami wange Constance atugonza na brother wange Muganyizi John. Ukale kulonga. Akazina kange nkwenda aka Esther Kiki. Featuring Dio Kisonsogoro. Kale. Kakunyumira. Kumugonza kumutina kimugamba amazima lavo yonyina yo pura iwota hasele wendo wataya wentimisa itiyo yaba America beauty original figure yawe eriteza nichankalana nisotinga kakeza oke kugambe baito tampe chansi ndubasire hano na halikuno na kulibyonna byakonka niko kugenda mbanyoni bawe bampekeza ubutumwa bwange bakugambe kugonza muno baby love you for real. Osibirota madam. Kurungi osibirota. Kurungi. Tugambira amabara ga Rora mu TV, tugambira amabara ga bakuru Kitara TV. Banyata Irene. Irene. Irene iki? Nili Irene. Government. Irene government. Kiryatete. Eri kurungi. Hati nyine bikaguzo byange binu munana boku bibaza okasingura ebikaguzo byone byenkaguizo okusingura emitwalo 5 obo kubaza bitanu okusingura emitwalo 3 rasobora kusingura sende zinu nzikuleke soko zinkwase osoka kubaza kandi ndakwasa nkaguza kale nkaguza kisi bageta batamu runyoro ngira kunywegera okutebesereza butebeserezo nyomanyire bakweta kunywegera kandi love love okuwenda kandi to love kwenda omuntu to love player kuzaniraho omuntu kuba nkole ingote engagement ku omuntu kusaba obufumbo like ija kudate nibyo kudating omuntu kukwana kudating omuntu kukwana like kudating water adultal ndasomebe batoze
Kale sende zikulemere jona Moja kwazo ko mbaya se. Ijora mukya abantu baba basatu abakula mutima. Nkora mukya mami wange niwo gwo kubanza. Akiki sweetheart. Then ndamkyana abana abesikibona benkora nabo Beatrice, Mile, Padde na government mama Shadi. Okale kurungi sende zagire. Osibirota mukuru. Kurungi. Wewe bali kunyire. Wewe bali kusima. Bakweta batama baraga bakora Kitara TV. Asumani Kiza. Asumani Kiza oli mwana musiramu. We bali kipinge kinteke. We bali kusima. Bali kusara usara. Kusara tusalira kimu. Era tukusaba Museveni tukiyunguleho tusalire kimu. Hati nyine bikaguzo byange munana boku bigarukamo bikaguzo munana ninkwe mitwale 5 nozisingura. Obogaruka mu 5 ninkwe mitwale 3. Kyonga nkwenda ebyo nkaguze nibyo ngarukemu. Kisi bageta bati. Kunywegera. Omurinyoro. Kandi love. Okugonza. Okugonza. Kandi to love. Kwendebwa. Player. Kuzanisa omuntu. Adultery. Obwenzi. Obwenzi. Kandi dating. Kwana. Kwenda omuntu. Engagement. Engagement kuli kuswera. Fornication. Fornication nabo bwenzi. Bwenzi. Hatira mukya abantu bawo nkabasatu bana bakula mutima. Ndamukizo mami wange kibanda. Then naramukyaho na muzeyi wange Haji Shabani. Haji Shabani ndibo bongo. Kale oinayo omuntu wena kuzinira kurungi. Figo West. Figo West akazina bakasabire geira kale ni hao. Tuikale kurungi. Kale. Abarozi ba Kitara TV programu muikaire ni mugirora hona halo kaloli ngero ikaire no girora mu tubagambirege obokuba no baze bigambo munana ogenda kuba no singura emitwalo 5 obokubaze bigambo 5 okusingura emitwalo 3 twabagamba tukwenda babeni batugambira kisi bageta batamulunyoro tukwenda batugambire love bageta batamulunyoro byona ngeri mukaikaire ni mubirora kyonka mubona abaikaire ni babaza ebigambo ebyo tibasoboire kusingura esente zinu kisi kuba kunywegera love zibangonzi to love kugonza adultery kusihana dating kuligira engagement kujumbira fornication obusambani player emperors mwebale muno inyona baikaire ni muhondera Kitara TV hona buli nsonda yensi abali kagadi Fortportal hona halokali mwebale muno kwikara ni mutuhondera hona halokali mbagambire gamabara na iraka banyeta MC Baddog mbaho kuikya hona haloli program yawe ne ikalege ne kunyumira nkabagamba designer wange bamweta Sam Trigger fashion izi muhanda gwa buti abarodi na Kalides best wears muhanda gwa muzigiti genda kuguzengo yezona za jento esate zikunyirira empale zikunyirira mwebale muno mwikale kurungi Kitara TV ni mugihondera ona haloli